الڕۆژان تێتە پێشکەشکردن ئەمڕاد بی میێڤاندەریە کەسانێکی یان چەند کەسانە بۆ یەکیل فێری گفتوگویەک بێتەکردن چاو گفتوگوی یاگرێدای ڕۆژێوە یان ژیاگرێدای بزانین و زانیاری میێوانی مێ ڕۆژێ بۆ بتر خزمەتکردن هاوێن زۆر بەڕێز ئەڤر و کەمڕا بووینە میێڤانداریە مامۆستای زۆر هێژە مامۆستا مؤەید ئەحمەد بەرپرسی مەکوویە بزاڤا گۆڕان الدەڤەرە بادینان بابەتی مە ئەڤروکانەیە خودی دێگرێدای بیتم ڕەوشە سیاسیە هەرێما کوردستانی بە ئەتبێژن کول هەرێما کوردستانی تشتێکە نینە بناوێ کێشەیە دارایی بەلکو کێشە هەمی سیاسیە هەکەر پرزگەرێکە سیاسی چارەسەر بوو مە هیچ کێشەیەکە دینینە خەلکێک دێژین و ژیارەکە زۆر خۆشە بڕێوە بێت پرسیار ئەوە گونەها خەلکی چییە لەانین سیاسی وەختێک و ئەڤروکە هەوەسەرە کێشەیەکە سیاسی خەلک کردیەت قەیرانێکێدا کو نەزانیت دێ دەرگەهێ کیرێ خۆتیت حتات گەهیتەوێ چەندێ کەلوپەلێ نافماڵەخ و بەلکو خواستنێژی سەرڕا بکەتن پرسیار ئەوە لەانین سیاسی بۆچی کێشاخ و هوسا درێژ کرد کو حتا ئەڤروکە بەلکو گەلک مازن السەر لەانین سیاسیژی ڕاوستیا و گەلک مازن السەر لەانێ ئەمبێژین جڤاکیژی و خەلکیژی ڕاوستیە پرسیار هەمان دەمدا ئەوە لەانین سیاسی دا چ شتێکین بیت هەکەرتە هەندێک تەنازلات یان هەندێک تشت دەستبەرداری هەندێک پۆستە بە پێخەمەتی چێ کو ژین و ژیارە خەلکێتە خۆش ببیت چونکو تو بوو کێتکەی و کی بوو تەتکەت هین و خەلک دوو تشتین پێک ڤەگرێداینە هینژێک خەلاص نابن دا چ شتێکین بیتن هەکەر تو دەستبەرداری هەندێک پۆستە وایە ئەو پۆستین و ئەڤروکە هەوە هەمیە لەیانین سیاسی خوب دەست و نێنیکە پێڤەگرێدای ئەف پرسیارە و چەندین پرسیارین دیین وەکیڤە دێتگەل مامۆستای بەرەی سێنە گفتوگوکردن هین هێژەژی شێنە بڕیاوان ژمارەوین سەرشاشە مە دیار هین پەیوەندی مەبکەن سەبارەت بابەتی هەر پرسیارە ئەوە بیتن دێگەهیتە مامۆستای مامۆستا دەستپێکی تو گەلە بخێراوەتی سەرسەرە سەرچاوە ئەڤر بۆ ئێوارە بادینە زۆر زۆر سپاس مامۆستا ڕەوشە سیاسی یا هەرێما کوردستانی بۆچی درێژ بوو بیت لەانین سیاسیژی هۆسا هەزەر نەکرد بیت کو دێ درێژ بیت خەلکیژی بگشتی هۆسا هەزەر نەکرد بیت کو دێ چیتە پەیڤا و ئەڤە ساڵژی سەرڤە چوون بۆچی درێژ بوو دەستپێکی قەیرانە سیاسی ئەوەل هەرێما کوردستانی هەیە ینی قەیرانێکە یا جاوارێکیری بوو چونکی بێداگیریە پارتی دیموکراتی کوردستان کورسیا سەرۆکاتیە هەرێمێ و نەدەستبەرداربوونا دەستخەڵاتێ ینی ئەف قەیرانە لێ چاوەڕێت کرد بۆچی درێژ بوو یعنی ئەوە پێویستە بێ پرسیارێ شووی لایەنی بکەن یە درێژیە بێ قەیرانێت دێت ینی مەفرۆزە پارتی بەرسەوە پرسیارێ دێت چونکی ئەگەر سەرەکی وێ قەیرانەویە بەردەوامیە دەتە وێ قەیرانەی پارتی دیموکراتی کوردستانە لایەنی دیە سیاسی هەل دەستپێکێ پرۆژەیەک قەیرانێ چ دەست پێ کرد یاسا سەرۆکاتیە هەرێمێ هەر چوار حزبێت سەرەکیش بلی پارتی پرۆژە یاسایەک پێشکێشی پەرلەمانی کرد بۆ هەموارە یاسا سەرۆکاتیە هەرێمێ و تعدیلە سیستەمی گۆڕینە سیستەمی بوو پەرلەمانی مناقشە سەرهات نەکردن و لۆژنەهاتە دروستکردن و پشتی گفتوگوی درێژ و ئەو هەر چوار پرۆژەکردن بۆ ئەیک پرۆژە و دا پەرلەمانی و خواندنایەکی بۆ هاتەکردن و لۆژنە یاساییژی سەر ڕۆژتە خوارێ و یاسا هەنی بەس دەنگدانە دوێمە بوو پارتی دیت ئەف یاسا مەسلحەت وێدانە ڕابوو ئەف پەرلەمان کارێ خست سەرۆکی پەرلەمانی دەرکرد وەزیرێت گۆڕان دەرکردن یعنی دەستبرن بووی ملەفی دەف پارتی هێلەکە سۆر بوو و ئەساسی هەمی کێشانە هەرێما کوردستان زۆر باشە بیتگەلەکەش بینەرە حەزکەن ئەس vê پرسیارێش جەنابێتە بکەم یان ئەو خۆشی پەیوەندیە بکەن و vê پرسیارێش جەنابێتە بکەن بێژن مابووچی هین گۆڕان شەڤک و کۆمبوون هاتێکردن سەر ئاستی بلند مەجیهان الحکوم کرد کو کۆمبوونێک بێتەکردن کو بووچێ پێخەمەتی کو جەلسە ڕۆژە دیڤدا ڕوونشتنە ڕۆژە دیڤدا یا پەرلەمانی بێتە پاش ئێخستن کو سەحکەنێت vî دەمێ پاش ئێخستنێدا ڕێکە چارەیەکی ببینم بۆ ئەم بێژین کێشەیە سەرۆکاتیە هەرێما کوردستانê lê bizava goran dakokî kir bîtin wê şevêjî da okey jî wergirt bît ku belê spêdê celsa nayete kirin lê bizava goran dakokî kir ku spêdê ew rûniştine bête kirin بۆچی
هەوە داکوکی کرد و سپێدێ ڕوونشتن بێتەکردن و ڕوونشتنەکە نەسەرکەفتیژی هاتە بجهئینان هەکەر سەرکەف باشی بسیار ئەوە دا چ چێبیت هەکەر هەمیە دەنگێ بەلێ ئینا بە دا چ ڕوویدن بله سەوەرەت وێڕوشتن ینی ڕاستە لایەنە سیاسی هەتا دەرەنگی شەف و هەتا بەرز پێدا ئامادەبوونەوە لایەنێ دەرەوەی وڵاتی یعنی دەرەکیان بژین لایەنێ سێیە وا ڕێکەوە بوون کۆمبینێتە ئەنجامدان و دوف ئەوێت بەشدار توێ کۆمبینێدا ما پەیوەندی سەرۆکی پەرلەمانی کردی و سەرۆکاتی پەرلەمانی ما داخوازە لێ کردی کو ئەف کۆمبونەتە ئەجیل بیت سەرۆکاتی پەرلەمانیژی ئەوە ئەڕاد نەکردی و ئیسرار نەکردی لە کۆمبینێ بکەن بەڵێ ڕێکارێت یاساییە هەی ڕێکارێت یاساییە هەی دویا خۆ فراکسیۆنە گۆڕانتنێت پەرلەمانیدا نەبوو پێنج چەند فراکسیۆن دەبوون بلا فراکسیۆنێکی چەند ئەندام پەرلەمانەکە داخواز سەرۆکاتی پەرلەمانی کرد بۆ کو ئەف جەلسە بێتە باشی خستن خۆ ئەو پەرلەمانتەرێت توی پەرلەمانی بە هەر داخواست نەهات بوو کرد داخواست نەهات بوو کرد تشتێکی ڕسمی نەبوو و بێژنە سەرۆکی پەرلەمانی ئەم ئەوە هەمی فراکسیۆن داخوازێت کەین کۆ سباهی ڕوونشتن نەبی نەخێر نە ڕسمی تێلەفۆن مجرد تێلەفۆنی و پەرلەمانژی مؤسسەیەکی بە شەف بوو ما تێلەفۆن بەس نەبوو via هەر ڕێکارێت یاسایی بن یعنی هەر کۆمبینەکە پەرلەمانی دوێت ڕێکارێن یاسایی هەبن بۆ تەئجیلکردنە کۆمبینی دوێت یان چەند پەرلەمانتارێک داخوازێکی بشکەی سەرۆکاتی پەرلەمانی بکەن یان سەرۆک فراکسیۆن کۆمبینەکە بکەن و داخوازێ بکەن سەرۆکاتی پەرلەمانی و کۆمبینەیەتەکردن ئەفشە ناوتەکردن نەکو بەس ئەوە ناوتەکردن بەلکو هەندێک فراکسیۆنە یعنی دویا ئیسڕارجێکی کۆمبین بێتەکردن و هات بۆ سەرۆکی پەرلەمانی بترێ نەشێت ینی دوو جێگیر سکرتێری هەی جێگیری هەی ینی دوێ دەستا سەرۆکاتی ئەوی کۆمبینێت ئەجیلکردن هەکەر کۆمبوون هات بە ئەنجامدانە سەرکەفتیانە دەنگێ بەلێ ئینها با بووی پرۆژە بوو ئەم بژین یاسا سەرۆکاتیە هەرێما کوردستانی دا چ چاوەڕێ بیت و دا چ ڕوویدات مشکلە مەلوی وڵاتی یاسا جێبەجێ نابێت یعنی ئەگەر جەلۆکی جەنابێتە گوتی ئەو جەلسە هەڵباکردنیشی و دەنگی وەختی ئەم بژین ڕوونشتن چێ بوو نەشەرتە دەنگێ بەلێژی بینی وەز باوەری من بژین کێمژی مابوو و ڕوونشتن یاسایی بڕێ دەبچیت یعنی جێگرنە یاسایە کێشەیە لەوی وڵات یعنی کەس ڕێزی تشتێ ڕێز لێ نایداگردن وی وڵاتی یاسایە یعنی ئەگەر ئەزێ توێ بارێدەوە کیتا گوتی ئەگەر دەنگژی ناوە دیسا هەر پێگیری پێ نەت کرد و تنێدا بیتە پێگیری پێنەکردن یاندا هەندێک تشتێ مازنتە ڕوویدات واللهی احتیمالەت چی ماسەترژی ڕوویدا بە بەس بە یعنی نابێتن هەموو تو بێدەنگ بی تو بەرامبەر لایەنێکی خۆ بێدەنگکەی کو تشتێک ڕووی نەدات هەکەر تشتێ مازن ڕوویدا بە وێگاوێ بزاڤە گۆڕاندا چه ئیسیفادەی کرد مامۆستا بەلێ دا بزاڤە گۆڕان چ مفای وەرگریت هەکەر تشتێ مازنتر ڕوویدا بە و دەنگێ بەلێ ئینا بە زانی چۆنەکەی ببل ینی تشتێ مازن ڕوویدا بە ینی سەرچ تشتی مازن ڕوویدات نەشارتا ڕوویداگەلێک برادرین دشی وی بەرنامەی گوتیان نەشارتا شتێکی مازن وەکی ڕەدعێکیە بوو بۆ وەلایەنی سیاسی کو دەچ پێنگاوە پێ ئاراستەی نەهاوێژن مەفرۆز بوو یعنی ئەگەر بلا دەنگینەوە بلەقەت پێگیری پێ نەکردەوە بلا پێگیری یاسا بوو یاسا پەرلەمانی ئەو شەرعیەت لێ وەرگرت بە هەتۆنێکی خوب کورسیا پەرلەمانی خۆ کورسیا سەرۆکاتی بە ئەو دوی نەکرد بۆ داگیر نەکرد بۆ ینی ئەڤر کە نەبێت چەندی بیت یاسا جێبەجێ بێت وڵات ینی ناچێ بیتن هەموو حەزبێکی بیتن پەرلەمان مەسلحەتە قەزانجەوەدا نەبێتن پەرلەمانی پێک بقیت حکومەت لی نەبێت وەزیرە بنێریتەوە ینی دنیا سڵایەتی ماستەر ژووری دەتن زۆر باشە پرسیارش هەر بەرپرسێکی بکە یان ئەم بژین زۆربەیە بەرپرسا بکە چه ئەم بژین کەسێکی ئابووری ناز بیت مامۆستاکی زانکۆی بیت کەسێکی سیاسی بیت چاودێرێکی سیاسی بیت شلوڤەکار بیت دێت عەردێکی ڕابێژیتە هەواڵێ فلان کەس مە هیچ کێشەیەکە سیاس یا ئەم بژین دارایی نینە مە مشکیلەک نینە بناوێ مشکیلەکێک و ئەم بژین قوتێ خەلکی ئەڤروکە بێتە بڕین و حتا دیمایت بژن تنێ هەکەر لایەنێن سیاسی لێک نێزیک بوون هەمی کێشێندی زۆر ئاسانی دێ چێبن ڕاستە ئەوە؟ بەڵێ هەنی وەکی جەنابێتە گوتی هەمی لایەنێن سیاسی و هەمی کار بەدەست بێژن ئەف قەیرانەکە دروست کردیە ئەف قەیرانە بوو هەندیەدا مەسەلا قەیرانە سیاسیش بیرە خەلکی بەنەوە خەلک برسی کرد دەست بر بۆ موچێ خەلکی یعنی ئەوە بس قال هنديجي يعني اف سيستم خلت واف سياسته ابا 25 صالح يا دارایی حکمت هرمي سیستمی که خلت با هم جهادی نوی روزی
راستم احتمال قیران داری تبکارینان بو مرم سیاسی ولی سرند راجی جار سرکنا به قیرانی گلگا آسان نبید چونکی تا که دهات که هرما کردستان پشت بید بستیتن دهات نفته اوه ام همی بینین عقدا 5 سالی دیگل حکومت دیگل ترکیه هات یکرن عقدا 5 سالی یا آشکرا رونو آشکرا اف عقدیان اوتنی گوتنه که جاده تیتا گوتنه اف عقدا اگر نه پارلمانتار آگه داره نه وزیر آگه داره نه چاوا هوازانی مادم عقده که 5 سالی هست مادم کس آگه دار نینه چاوا خلکی برام زانی میدیای ترکاف اف بالاف کری حکمتی بخواه تشتی گوتی وزارت سامان سروشتی عقده که 5 سالی یا تبدیش خیر مرد گل حکمت ترکیه کری و قازانجی خلکی کردستانه بس واسه در نچو مدید 2 سال سردا چون خلکی کردستانه گشته وی آسته ویگا ویتی دا یعنی بخو بگه تو سحکی راپورت وزارت سامان سروشتی تمی هیوادا یعنی او رجا نفتی او برهم تینو هنر داد کن اگه تو کمترین سعر حساب کی کمترین سعر تو حساب کی یعنی کشا موجه به حل بیتن بله ام نظرین اف دهات وی گازه بو کلیچ یعنی او رجا اف پاره بیتی دا باش کردن که چند بو کمپانی نفتی یا چند بو ترکیه چند بو نظام کی اوه یعنی معقول نینه کس چلو نظاریدن یعنی اوه از برهندی از بیشم قیران سیاسی احتمال اوه باشه یک بیتن بوش بیکرنا قیران سیاسی بس جار اثر کرنا و قیرانه جی یا دارای دی گلک آراز بید چونکی شفافیتی دانینه کرت گشتو کاله یش ناف بری راست کرت پیشه سازی یش بم بری کرت پرورده امید بینین چلی کرد کرت صحه یعنی بوار نماید حریم کردستانی که دست بو نبری بو خراب کرنه یعنی برهندی اف قیرانه یعنی بگورینا چند شخص و چند کس اگه بو چاره سر که نوی قیرانه یعنی پید وی آشتاوا یک درست مبین لایان سیاسی یت سرکی وی حریم کردستانی چی بی و همی پی و سحکنه ریگل چاره کی بو دار باز کرنا وی خلکیش وی قیرانه زور باش دیوا پیوندی ورگرین پاشی تمامی دینه برنامه کاک دلگش ایوار باش کاک دلگش فرمو برام شانی برا سرچاوید مفرمو ولی هر دفعه که خیرات ما مهمانی دست کم زور سپاس رسید چه تصویر گشته کم کرم که دهاب که سید تو نگشتی بسیاری بکی کاک دلگشی بید کم تو دوباره بشی پیوندی بکی کاک محمد ایوار باش کاک محمد حوالد ما و خیره ابرو که هر دو پیوندی هات نبرن هی بید کم هیم دوباره بشین پیوندی بکن چاره سر کرنا واقعی شما مصلا جنابی تا بحثی هندید کت یعنی سیکتره که جیانی نمو اکو ابرو که دست بونه هاتی برندیف گوتنا جنابی تا چاره سریاوا ده حساب صناهی بی چاوا تا خراب کر حساب صناهی دهی تا هم بشین آوا کرن و درست کرن یعنی جی اوه دکوی تا سر ملت هوا گوران و سر هوا حسیبه بزاوا گوران یه خراب کری سر خورا کر بس یا هم بجین باقی یا مایل سر هوا حسیبه خلطی بو هوا حسیبه ابرو وقت نظام یعنی تا وقت ما خراب نکر بیت بله بوچی مسئولیت خراب کنی بو مایا برچه بو هوا نینه مسئولیت خراب کنه همه تا که دوی هریمه تحمل به مسئولیت کن بس هر یک دیف رجا او هین تحمل به مسئولیت امجید کن دیف رجا امتدا بجدار امجید کن بس تحمل مسئولیت ویت لهر دولایان سرکیت که به هندس حالا هرما کردستان برای بدن اوه ملف دارایی و هرمی برای بدن اوه ملف امنی و هرمی برای بدن زور باش یعنی امش بر مسئولیت نروید بس ام زیده سنگا خوشید سنگا پارلمانی دهینه بسر سنگا بله. پارلمانی ده انوا پیوندی ورگین حوال بله. زیده سر خطینه کاک رمضان ایوار باش الو ایوار باش سرچاویدن فرمو برا زور سپاس بو ابي دليجيت ومن دوام دليجيت يا من اسمك رونتنا بدل تربي بله كرتي سيدة داخليانية كاك مؤيد قولي بدانجي تماشات لشروزات كدو فهندر كيت بوكستان السادسي بارتي وكتي تولستان وقيران السياسي وآبوري وكمالاتي بحمي بارتي وكتينا أمضانم
گوران و کو بداوک سیاسی قناغ انسان تو که حتی 2009 کی بویا زورینا سرکردن بداوک گوران هشتا پیدا نبود مشکل الویرینه ماستا که میشمانی پاکستان دا و رول پایها بود لإدارة كنا باريزات سليماني ودولة بري سليماني دا بوشي أف مطرتي بوشي يعني أف خوفات زينش باكستاتيا بتاع أنجام داني ديسانجي غوران نش يارو لخوب أوبسيون بجرت وكوشتنا سياسية كان درست أوبسيون بجرت چونكي أوبسيون في 4 سالات بمين الأوبسيون دا بشي وكو جارديرا كي كارار سخدمة كار بكيابا فاللي زور بدا خوال صالة أولي گوران دا خازه هلوشاندنا دا مدلجت خدمت عالم پاکستان کی کتابن هجمون و کارتکنا بهارا عربی اول مصری و سوری بلغرافیا ما مستر رمضان بسیاره که جنابی تبکن تبینی که گوران شیعه ادوان 4 سالن ام بیجین کودگل حکومت دا حکومت بن کفراوان شیعه شولکی بکت یانجی هکرم بحثی 4 سال جینکین او 2 سالن حکومت کارا پارلمان های حکومت کاب همی وزیر و هیو حتی دیمای از باورم اكيد استشارش وزير بزاف غوران بكي تعريفات وزير داري برجلت باش التربيبابتي بتاع جناب بتشكي غوران برزاي تحت الكابينة حسيان تحت مدارمة دا وبزوط عندي كبرفروان بليكات كيربو ديكدانا شيراز واتفاق نتويد نورا بس از دیکش بوده بیجم کاک رمضان هکر البیراته بید کاک رمضان وقتی جناب سروک حکمت گوتی وزیر بزاوا گوران تایبت وزیر دارایی کاراترین وزیر بوید به حکومت دا یعنی او بخوت همان وزیر دارایی بود الفرد كانت رقامين صناعتي دا دياركني بو شفافيات زر بروجي نفطي وغازي هيا واي اجهزه اشتهات يعني ما كستان هيا فرقاندنا بزاوا گوران في چواني جناب وزیر دارایی تخياني دان يعني براسي گوران وكو تيمكي سياسه خدمت ما كستان دا تيمكي شيا کاری انجام بده به تراکاندن و رول کارتکه سیاسی در ممنونیتم ما مستر رمضان دمت برف دیماهی که بچه ممنونیتم کاک ظاهر ایوار باش دنگ تلویزیون حکیم که کاک ظاهر سرچاوین بس دنگ تلویزیون خوب چکیم که کاک ظاهر تلفونی گوه دایی آمد باشتر سرچاوید من برا بخيرنا ميواني تاتي ممنوني تمام فرمو برا زور سپاس کاک ظاهر نظام پیوندیاته جی قطبو برادر بجنال دفمال دفته هی بیت کم بشی پیوندی بکی کاک رمضانت بشیتن هین وکو بزاوا گوران خوفت دزن الواکیشن چه بوی هین خوب بر پرس نابینن الاواکیشن چه بوی بیتن جواک جی راستی دو کسا توان بار بکت ین کو ابروکا حکومت هریان بجین روشا خلکی تیدا بزاوا گوران و پارتی دموکراتی کردستان خلک کوت بجیتن بیشتن نین کو ام گهاندینه وی آستی افروکه هین هر دو بوینه چنکو و ویک نکر خود سر هوا کشه هولی خاطر بو چی هین خوبت دزن دست بیکم دوید چند تی بینیه کل سر خفنت کار رمضان بدم یعنی بحثی 4 سالت اپوزیسیونی کرد بجید نشی اپوزیسیونه که بکرد هوا دا خاص کر حکومت بیت حل ورشاندن الویدمی اول بجید بله ما وقت شادیا همی خلکی کردستانه 4 سالت سرکفتیانه یه اپوزیسیونه ما اینانا هریما کردستانه و همی خل شادی داد که یکم اپوزیسیونا فعال بول هریما کردستانه خلک شیار کرد خلک ول خلکی کرد که خلک داخاز و مافت خوبه کرد خل بزانید که چل به هریمت گذارید روی سیاسی و روی پیوندی داره و یعنی افتشته همی برینو که بو خلکی رو نبو بشتی زاوا گوران و دیگل هر دو هزندی اسلامی اپوزیسیون ناف پارلمانی دا درست کردی و همی خلی شهاده بو در باز کردن پروژه یاسای بودجه چه شرط سرا قوت خلکی تادا کردن سر یاسا خوب پیشان دانا یاسای دیتر دیرنگ چند اوزی تادا کردن بس مشکله هر مازن عقلیت آفید از خلاطه گوهنا داده هیچ تشتکی یعنی خواه بزن به اپوزیسیونی نبود و امش بر بسیارتی جی نروینه یعنی راسته بزاوا گوران 2009 درست بی بله راسته باشه هر زور هر سورا و سرکندایتی شرکتیان اجتماعی حتی هندید نافیگتی دام باش و خراب
چجاراجی نکای نوشیروان و نه هیچ شرکت دیگه بزاوا گوران نگوتیم تحمل مسئولیت نکن باش و خراب ما تحمل هر چکی کردی باش باشی دا ام بجدار بینات خرابی دا جنب بجدار بینه راست ما اوه این کار نکردیم بس 2009 4 ساله جام اپوزیسیون بود ام تحمل خلاتیت حکومت هریمی نکن يعني ما شو ما يعمل كذي ما يعني شو الدنيا نبي اوبوزيسيون بروجا وبرنامج بدات حكومات دا جيباجي كذا وازخل ما بجي كذي بس حكومات قونا دادي بوچی مادام اوا 4 ساله دا بمدگل جنابیت مادام اوا 4 ساله هوا ولان دین سیاسی هوا جاوید خلکی فکر نبل سروی حقی اوی واهی هوا جاوید تو فکر نبل سروی غدری اوالیتی تکرن بوچی هوا بردوامی ناده تو نبینی مزنترین خلتی او بزاوا گوران کری او بهاتیت نوا حکومت کا بنک فراواندا بله ما زول شوانا ما راستا ما بجداريت حكمت داكر ما بانجاش خدا درشت می برف دست خلات بلند رو ما درخواست کرد که هم چینت حمایت گل هنده ما 24 کرسی پارلمانی ایران خو هر حزب که درست بیتن بو هنده درست بیشتر دست خلات داشت بس نبود 4 ساله ما مستا یعنی بود 4 ساله دیش نه دست خلات دا بلا 24 کرسی اپوزیسیون با تو بیجی مازنترین اپوزیسیون نبا اول صح کردی هر حزب اجندایت خو برنامه خو او خودی بخودانی کس صرف راس ناکن باشه بو چی ویگا و گوران بیتن گلک جهاد داخازت کت کو وکو اپوزیسیون کار کته یعنی بزفری تا مادام ام بجین اجندای و اون کو بچی تا حکومت دا بو چی دی جاره کدی پاش گزیلی کته ما نگوتی ام ما يقولي اگر كيشا چاره ات ليدوانا دا ديارت بيتن يعني بيتن رسمي نبيت بس ليدوانا دا ديارت ليدوانا تاگش كسورا وگه تو پیام حزبی حساب ناکی یعنی ما اپوزیسیون بیتن ابدی یا مهم لف ما خدمت کردن خلقیه اگر ام بزانیم ام تو اپوزیسیون داد شیم بتر خدمت خلقی کین ام هیچ تردد ناکین و دی برفوزی بس ام اپوزیسیون قبل ناکن یا لانك سر ما فرض کرد سر ما فرض کرد نوکه ویگاوی ام آماده اینا ویگا هکر هینچونت اپوزیسیون دا فرض سر هوا هات یکرن وی ظروفی ده وی ظروفی ده زورجا اجبر هندی اگر هاتو ما يعني بيجا ركض يا دانستان دنای دست بيكري ركبتني نيو احتمال بينك يعني بوما اگر ام بزانين بجويا خلقي دي خوش بيت قيران سياسي دي جار سر بيت دف ما هيش كيشاني خو چجوره ما شارع بلا بوستانه كري فلان جي حكومتي ما بيدو هند وزير هدي ما هيش كيشات بيرد انا از دي دو پیوندی دي جوار گنو پشتینگی دي دمی بدانا من حوالا كاك وليد ايوار باش كاك وليده كاك وليد محمد كاك محمد ايوار باش كاك محمد كرم كبرا باشی بیام سر جاوید مفرمو اره به زحمت خیراتنا میبانیم از کم بسیار اکای سر جاوید مفرمو اره بوچی پارتی بسیار بر بسیار الوقت ایرانه تگوه داری کرل دست بیکا برنامه سیاسی به جمع مستای وای سر جوادی بجمی بله سپاس بوده کاک ولید بود گلمه کاک ولید ایوار باش دم باش چانی برا باش تر سر جواب بس چک دنگی تلویزیون اخو کیم که حواله برایست برای قسم بسیار خواهی سر جاوید مفرمو بله کرم که يعني بس ما بسيارة كوش سيداي هاي بسيارة مخاطب سيداي يعني کرم که همی بسیار بوینه هاي أفراشة في غرفتي سليماني يعني أفراشة سليمان تفرط وقيران سليماني يعني أوجي همان تش يعني أوجي كارتي وقران يعني زور باش ممنونیتم ما أنا بلكي سليماني بارتي إيكاتي وقران بالا دستن يعني بلكي أفراشة سليماني أو قيران سليماني ماني قادر تفرط السليماني أو غاشي بس تجدید کریه که سلیمانی جی سر حکومت حریما کردستانی مچوی وقتی نچید حکومت حریم نادد ما خو اداره کسان و خو میده سیدای من دمی بدمن سلیمانی جی سر حکومت حریما کردستانی و خول ام بجین الجهان اکادی ناشید ما وقتی روش سلیمانی موچه نبید بلکو او بتا حماستر بید بیت سرجاده بجید منینه وقتی ام بجین آف نبید بلکو اوش من اویدی تر بید یعنی اوه تشتکه نه بجین جک جدای کو سلیمانی پا همین موچه هوا چون بو چی هوا آف نداخل کی بو چی هوا گاز ندا یعنی حقیقت اوه تشتکه
رب طاویات گلیک خلک دیف خلکیه کاک ولی زور سپاس دیکاک آزادی برگرم حوالم پشتینگی دمی بدنم نواره باش کاک بلبل باشتر برای من سریم کاک آزاد خیرات نمیوانی بارا جیتی زور سپاس حواله برس کاک بلبل گلک کورتی من نوید دم برنامه سرچاوید من بس بيجي موضوع برنامج ايرو عام الروشه السياسي لارما كردستان دست خوش كاتب بالبدافع كلك تيكرن بس من فيت بيامك بو بارتين سياسي بلا دير كيفن جي مزايدات سياسي بريكا سازين راقعان دنيا اعلامي با اگر اف اعلامه بزي اوايم بردان بي ازت بينم يعني بداغبه شيء ركفناك ناي تكرم خلا بيجي اوا كو ايدي جديجي دير كاسترانش اجي مزايدات لواقع سياسي كو مليات شد خاصة يعني افروشا سياسي لارما كردستان بشتي عرفاندنا شناتشونا داعش لموصل عزيز بيني ماكي نوطو ايكي ودو زاروسيا شوا رجما بعثها الرسي شناتشو بيدفيا همي بارتين سياسي الهرما كردستان الدم تشكيل بنا اوبوزيسيوني حتى نها بله چاودێری هاتیە کردن بەلێ دەست خۆش بۆ پارتێن بنجی و ئەوێ گەندەلی کری و ئەوە ڕاوشانەها هەندە دەخوازت دیرکەون ژ مزایدادا چکی خەلک ملت شتێکادی دەخوازت ئەو پارتێ سەرکەفتیە و بەرجەواندیان بلندن هەوڵاتیان بدەتە پێشیان خۆ چ لە حکوومەتە هەرێمێژی بێت و خەڵەتێژی ئەوە کار بلبل ماسێ چارەنویساتیا خۆ سەربەخۆی ماسەکەل بۆ هەمین ملەتن بندەساتیەکردم اگر بزانن کرد یاخود کردستان برفتر بخوی ناچه بلا قرصایا خول حکومت بغداد پشکک جوان قیادات سیاسی ناف پارتان دا اوید بونه واجهان لاعلامه بلا بسنه بغداد شر ماده 140 بکن شر بوجه بکن از بینیم باشتره دیر که مزه شاشیان راگهاندنه بو ملت کرد باشتره و زور سپاس زور سپاس بوده برادر کی بحثی هندی کرد کو بو چی پارتی هم بشین توانباره ایکی اود بجدن بشتن جنابت اوصا دیار کرد کو یکو راوش گهاندیه وی حتی فیگاوی جنابتت بشید پارتیه بشید من ویتنی لی بسیار کم که بوچی پارتیه کرتی بوچی پارتیه تا گود بو ما بس بو وی برادری هکر کرتی بو بیشیه با یا ایکی پارتی اوه نشیم بجیم 20 ساله همی يعني 2 سال تنابن امثل 2003 حساب كنا 15 سال 2 سال تنابن يدير سروكاتي حكمتي في بارتي سروكاتي هرمه ودرس بهاتانو كدسي بارتي ده سروكاتي انجمن واسايش دسي بارتي ده يعني وقتی بارتي وان پوسته همی دستی دابن و اداره هلیما کنسانی بکرد خلطی همیدی بوی حساب زور سپاس کاک ولیدت بیشتن بو چی روشا سلیمانی هوا باش نکر هوا بزافا گوران و ایکتیان اجتماعی کردستانی هین لانی ایکی نجیل سلیمانی خدانی 20 و چند کرسی کنه بو چی هوا روشا سلیمانی حسا آلوز کر روشا سلیمانی آلوزه کفتیه بن مطرسیه یعنی جی خلقه که داخازه مافی خود کد بیتن چاوه کوید و کریبن پترش بیشینش لایکی دیانش باشه رکیتی پارزگی ها سلیمانیه ایکش پارزگی تحریم کردستانه یعنی او ایش و آزار سلیمانی هی زیاده ترین اشوان ایش و آزار دهوک و زاخو و هبلیله هی یعنی احتمال هش باروان سویکتره اول بره شين نرازية دربر شين برقي عندنا باقبل شين خوب يشاندانا بكن شين بايكوتي بكن بس الفيدا فري افاجي قد خيا يعني برادري بيرانجي واخذ على اساس فري شام وشريفه وهيك كيشاي فيدا فرينيا وشي ما فري تشوا ما فري شام وشريفه ام همي خلق دهوك روجانا ما صدان كارساتا ام قولت بين كاتشروي داد في قيرانا داريد چاد سري خلقي چندین روزنامه‌وان دیگه تنها ترور کردن یعنی اول سلیمانی نه ویری داشته بودیم یعنی اگر خلق سلیمانی بونانی بتونه خوب پیشاندانم که ویری تیجا بونان و آزادی هر دو کا بکن زور باشه که آزاد بیشتن لحن سیاسی ابرو کفیر بونه مزایدات از سر اکودت کن تایبت راگهاندنی ده هندی راگهاندن وی دستوداری کار بکتن هیچ برنامه کو پلانک ناهیت ام بیشین دارتن و ناهیت جیب جی کرن هر ایک خوب قهرمانت بینید لحن دی فی صفرت کرد اف قهرمانه بلا بچنه بغدا داکو کیل ما به خلکی بکن بلا دست الشاشه این تیویا بردن بس خوب قهرمانی شا خلکی بدن اجید گل که آزاد راسته يعني تفيا دستاش مزايده همي لاين به جوازي دست مزايده و شاشا بردن و دست باوینم پشار سرکا جدی بو في وضع خلطي كرتي چون بغدا
بری چند فراکسیونیت کردی اول بغداد جبلی پارتی پروژه ایکتین اجتماعی کردستان پروژه پیشکش کرد که بغداد موچه هریم کردستان بداد برانبر وی 300,000 برمیل گاز کریو که گل 250,000 برمیل نفتا هریم کردستانه بله کشا سرکی گروپک یا تحکم نفتا کردستانت کرد دارایی کردستانت کرد آمادن یا بچتا بنوی باری و اف هزولایان سیاسی اون پروژه پیشکشی پارلمان بغداد کردی یعنی عن راسي جهتي بنياك و بغداد خدان خطابه كن نونرت وان حكمته هريمي دا بيچواني بوچوناوان يعني ذات اف حزبش خويك لكن مرمات ايكتيان اجتماعي كردستان بس ايكتيان ديال بروجه يعني بلا بس يعني هل مسبقا حكمته هريمي كو قبات جيجري سلوك حكمتها بيكو هشتا ياسا ودنا ببو رد كر بيكو ديال نونارت كرت الويل روين اخرين قال سرويك فراكسيونا ايكات يورين تاخوري يعني مفروض نبو هوصا زيب چنا بنباري بريان حكومة بارتي وبريان توينجي مجي تدبيني افروكي كتي كفتيه بنباري حكومة يعني بيجين بريار دستين بارتيا ديمقراطية كردستان البغداد والنافا حريمي لا الهريمة كردستان بس الهريمة كردستان كفتيه بن جهدا خيج يعني كفتيه بن امر كفتنا بن امر زوني شوانا وقتی تو نشی یک بریارێک صالح خلکی خودت رد کی تو نشی تشتكي بو سياسات حزب خو يعني خو بروجه فراكسيوني كتيبو بغداد كنت بروجه ما يو بو كيما فيغا بروجه يبسند بياسا بودجه بو كيما فيغا پشتی پروژه هاتیه پسند کردن بو کیا حساب برای من فيغا بيجي بروجه دست كفتك بو همي ملتي كرد وراستي او رنجو زحمته هر چهار فراكسيون البيري بري يعني ناچي بيت تشبيه كده زحمتك زورا مازن برات افيا سا پسند كري فيت خلق فشارك مازن سر حكمته هريمي هر اندام حزبك فشار السر نونر يدخل حكمته دا بكن وافريقيا كفنا جيبته وممكن خلقي البغداد بين چونكي امد بينن في سروبالي حكمته هريمي قالك بزحمه بشد موجود خلقي بدات زور باش بيجن دیگر رکادیا کمبونا دست بکد مچل کمبونین ایکی زانی حتی گر رکادی دست بکد هوا چه نیشامده هوا گوته خلکی هم کمبونید ایکی گهشتینه چه انجام هوا چه تشتکی دل خوشگر بو خلکه کد بجید هندی بیرامت تینید کمبن پیخمت کده صباحی کمبین یعنی چه مفای خلکید کمبونه دایا هکر انجام نبیدن دریجیا کمبونا چه لیتی ام بجین جاوره کرن ما مستم بله قبل بالوقتی کشا بیاسا و سیستم چهار سر نبن دی پناه بو حزب بن کومبین هکر حزب کشا چهار سر کن ما پارلمان بود چیه ما حکومت بود چیه کشت ویری دایا یعنی اول چند ساله اما ما شانازی هر تاگه که کرد او بو که ما پارلمان که هی ما شانازی پارلمان بی تا که دستگاه بو که شر نال خدا جی دروینه ها تا گرتن و هر یه وکیلی بو یعنی بگاوه ما پارلمان که هی نونرت همی هزو لعن سیاسیتی دا وقتی تو پارلمانی شکار بخی سروی که پارلمانی ریکلی بگری یعنی چه معنی بو دان استاندنت حزبانه یعنی تنونی خوی هی پارلمانی اف کومبینت هنا کرن يعني وكي تقولي جرى أولي ما تشيل استفادة كده يعني مسؤوليته بن بس جهشتنا كومبينا يان قيراني ناتشي بيتن سر هميلا يانا وكي بيتن يعني هزك بيت كومبينا يكي حتى كومبينا دي ماهيه يك دا خاص هبيت وبناء سازان في تنازل بلاين دي بكت يعني انجام ده تو صعبه زور باشه دیو هر دو پیوندی دیماهی پیوندی برگرفت دیکا دلینی ایوار باش الو کلام که دیکا دلینی خیرات نمونه جدکم زور سپاس بوده هلی دارم پیوندی من نهی تبرینه تا
از چند سیاره کم باش که برونی از دیکا دلینی تبوتی هیوی دارم بسیار بس نیده بیجم آیا بوچی گران ناهید همه چند دست خونا که دست پارتی و ایکدیه دا ما ندیدی افتشته و هندی ما دیدی سنگرا ام گریاین ام چون هاتی ما گران جناب الویری ندیدی هاتی سردانای پیشمرگی کتی و اصلا گرانم نه ایکتی من پارتی ما تنه از بیلاوا پیشمرگی کردستانه ما سپاس بوده دیکا دلینی بلا دست خود کنه تیک دا حتی نو کپی کنه دیگه دی بیشن کمبون درابن ام شکی جنابینن خود هنده او دست خوشی دنه ایک ام نابینن حق ایران ده زور سپاس بوده دیکا دلینی دمیت هند بو کاک احمد ایوار باش آزاد حوال آزاد کرم که کرم که حوال آزاد الو چونم سرچاوید نفرمو براشون بسیار اجزایدای هوا سرچاوید نفرمو دو بیجم اوه سبیدی دو پارلماندار گورانه کتاب عربی دو و نکر بله و پشتی این جزی و نکر بریسان دا جزی مدیر پارلمانداری گورانه کتاب عربی دو بله دو امخر باز فانیم وقت سلیمانی حوالت مکر و بودی سلیمانی هم با هوانوه و هم با دینی نکن باختیم هم حجی استاتستک بود به برزکن آن به تحکیل نصری یا ما دیدیم لینا دیگه هم شاید ما خوشابه خود محفیت گیریم و محفی چیزارانه بدن بس دست خوشی سوراف کم که ایک سیدی براوشتر در کرد و بلا هم با دینی باز ببانیدی استوانزه غدر و حکمت المد کردن امین بله زور سپاس کاک آزاد دمیتشی هند بو دیکا دلینید بشیدن ما چه جارا بزاوا گوران البرسینگین جپهی ندیدی وزیر پیشمرگه گوران بو بو چه هیناش نبرو کن جپهی هوا لانگر هنه هوا کادر و اندامین هوا پیشمرگه نه بو چه هین روژه که صلافی پیشمرگه که ناکن افا اواد بشیدن یعنی بله وکی جناب تاگوت یعنی وزیر پیشمرگه بزاوا گوران بو يعني وقت حالات شريدة الشر ديال يعني دجمنة كي كوا كيوي هطانو كال نهض يا شي شر كده تو وزير بيشمركي بنريا مال يعني وزير بيشمركي بشي صفات بشيت اللي بالينجي هطا رجع ديك يجي يعني بشادايا سركي حكمته بشادايا همي سركدايات بارتي كاي مصطفى ايجي بوش وزير هل سركرتي وزير هل باش في حكمته ده وزير هنار تامل ما اندامو لاينجير بيشمرگه ميتاي وهميل برين شري وبو معلومات دايكا دلينجي يكم شهيد خوبخش الفيديو كي حوالا كي ما بو وخلكي كمالگه قدش بو خوبخش بو وچوبويري ودي بيكو بيشمرگه جيبيت يعني ما نزيكي بسیار دنگ نف پیشمرگی داید بری خواهد پیشمرگی همی الواجبی بس پیشمرگی همی کردستانی بید پیشمرگی پارتی و ایکتی و گوران و یدی نبیدن یعنی اوا امتکین یعنی مدوید هزا پیشمرگیش بین دست حزبابی نداره و مثلا برای انشاریش یعنی سرکردین گوران چه صفاته چنه برای انشاری سرکردی حزب خویا بو چی نچید مادم لانگر هنه بلا بو چی سردانی که زاني شغلك ايوه يعني امد بيجي البرلمانتاري هوا هاتي قرتن دهي همي تشوارده بس يعني وقت تا بلاغ حزبي يا سربازي نبيت يا سربازي تا نبيت تولي چه برن شريچكي مقصد يعني هذا يعني بو يعني ام مدد تش مؤسساتي بريفاتش زور باش ام دهينه بسر بسيارن خو هكر روشا سياسيان ام بيجن روشا دارایی افروکیا هریما کردستان ویشی وی بريفاب چیتن چه جاوری تیتا کرن رویدت دو هر خو ثابتن یان شهندک تشتین مازنتر یان دجمنین مازنتر البردرگهی نودزی به درگه قطانجی دهینه جو بله حكاية بالبلاف قيرانا يعني يجهشتي أصلك يعني أشياء بيجم خلقي جاري تحمل نما يعني أجر خلق بأميد بو وأف فيزو لا ينام شين في قيرانا جارة سالكن
احتمال قیران ده هشتا قولتر لهت وگی جنابتا گوتی احتمال دست درکی و یه تقلیبی بین نافدا احتمالت های خلیف خو صح کده چاره سره که چاره سر بیجا چه شورش بید چه براپرین بید چه تیگدان دام و دزگاه بیتن یعنی همیتش وارده باشترین تشت اوه یعنی زیوترین وقت اف قیرانه چل پارلمانی بیتن چل هزولین سیاسی یعنی دویت اف قیرانه چاره سر بن اگر چاره سر نبن یعنی احتمالات تشتغل که خرابتر روی زور باشه همی پسیارین من دی آراسته جنابتانه چنکو توش بر پرسین ایکی بزاوا گورانی الدفرابادینان لو ما همی آراسته تانه و اسنا هم بجیم براوانیل کسا کن بس چنکو من حق نین از ویگا پسیارا غیر لانش جنابتا بکن از دی بیشم جنابتا اوی پسیاری جی بید گلک بجنه من بو چی پسیارتا اصابون یعنی بو چی هوا مادم خمخورت خلکی نو هواد وید خلق بجیتو هواد وید جیانکا گلک خوش پریوت و دنگ هواجی هر هبید هوا بوچی پست پارلمان سروکات یا پارلمان کردستان هر زی دست لی نبردا دا بس خلق نکبید ادوی قیرانی داد چنکو جنابیت بشید کیشه یعنی ام بشین اف کیشه وگاوه یا چیگیری بو داهیتا چیگرن هکر ام بشین هنجی تیدا نبان هکر هوا دست برداری وی پستی کر باد چنکو هوا گوتی ام دست بردار نبین پارتیا دموکراتا کردستان بیشت ام دست برداری فلان پستی نبین ایلا اف مرجع و حتی دیمای هکر هین دست بردار بان دا چه بید باشتر ند بو و هوا بخو میجو اگجی تومار ند کر بله پست سرویک پارلمانی ما ریکفتنک سیاسی ما بین هر پیشلاین سیاسی اوید بجدار حکمت بس ریکفته نما بری سروک پارلمانی داما درگه پارلمانی گرد وزیر بری وادان اما کار ریکفته از ظانم بسالی چانکای بلبل ما افریکفنا کریه و استحقاق انتخابی و خیر و منت هیچ لایه نکینل سن زور جان و سروک پارلمانی کار خوی کری روی یاسوی و هیچ کشک و گرفتگ نبویا کار خوی یا یاسای کری اوی اف کشه درست کری سلوكاتي هرمي بو كرسي سلوكي هرمي بو يعني معقولة كسك نشرعي لسا كرسي كي بمنيت كابراك كاري خويا سايكري نماوي توابي نا كيشيكي نا گرفتكي تو دست برداري پوستي بي و پوستي دي تربيلي ام همي بي تشتي زانين كو اوه تشتكي شرعية و حقيوية و هشتا 4 سالة تويد مايو دنگداني چود بيت اوين كو ريك جي لگرتي هر او بن كريا سروكي پارلماني و ريك بو خوش كري بس وقتی خلطی بخلطی چاره سر بید ها بسیار نه خلطی بخلطی چاره سر بس من خلطی نکریه اما داخوازا سروری یا ساید کنه اگر داخوازا سروربون یا سای و دستا و دستگرنا دست خلاطی تاوان و خلطی بید ویولاتی یعنی او تشته گرید ره هکر هوا پوست سروکاتی یا پارلمانی دست لی کشه بادا کشه چاره سر بید نه چاره سر ندبو زانی بو چاره سر ندبو چونکه کشه نست کرسی سروکاتی یا پارلمانی دو يعني أهل فيجوفيش أبا نابجن قرر كده دانستان دنا دست بيكر دو فيام سروكي بارتي ديمقراطي كردستان فيام كمالا في على أساس هسي سروكاتي دستكاري بتكرر كسا بو سروكي هرمه دانانو كسا دسته كوني بو سروكاتي برلماني دانانو حكومت كاني بيك بينن يعني أبي ما بيشوازي ولا بيلا بيكري ما بيلي كري هوا پیشوازی لیکریه برنامه و پروژه یان هوا پیشوازی لیکریه دست والا چنگلی کو دورین نخاری هیم خیر هادن چای که وخونو کرم کن سرچاوا و ام گلی کون بون دید کنگری روزنامه‌وانی جیدا در کبیتن هو ام گلی کودت کیف خوش بون کون بونه کا ایجاب از دی بوته و کی جاده آخر کون بونه کا گلکا ایجابی بو ان شاء الله ام دیگه هینا ری کفتنی و هر یکی و کی کو خلق بجی جلو برگی و حتی دیماید چوادلت تخص صاحب بشوشه کیفاوی گلکا خوشه پشتیل ویری چو شرکی راگهاندن دست بکر تو بجی درگهی وکم دنیا خراب بود آخر و گاوادی یه بسر استویت اکود و ماچی کری هوا پروژه بینینا لو محال هوا و همی هزیندی اسنا بجم تنی ام بجیم بزاوا گوران همی پروژه بینینا یان جی راسته هین الویرد کیف خوشن لی پشتی هنگی هر ایکی شوکی خود راگهاندن در کوید و یاوی وید بیشت که بر معلومات تا که لاین کو پشتی کمبینه کنگره روزنامه‌ای نبستی بزاوا گورام يعني كومبين ديماياتو بي كونجر روزنامه‌ای بس هول عرضه جي نگود کو اف كومبونا هات يكرن نيا باش بو هول چه عرضه بود کو اف كومبونا هات يكرن ام نگشنه چه انجام و نيا باش بو خراب بو ام ناكينه بو بس هر روجه دو اندامت بجدار كومبينا دو اندامت وفدي
هل سر تلفزیون که اینن و سر تلفزیون ایناتی خاط ناواروگا کمبینی همی بو خلکی بحث کرد هم بو دوست اندام باشیل قلم دایان خرابی نه ما ام حکمیل سر اکم کمبینه چونکی وک وفد پارتی دیار کردی اف کمبینه بس بو آسایی کرنا دو خبو بو شکاندنا و بستاله با و دروز بی بو ری خوش کردن بو کمبونا دهاتی کمبون دهات چه پروژه هیا یعنی همین لعنی سیاسی دیگر بزاوا گوران پروژه دستی دهی بو قیران دارایی بو قیران سیاسی پروژه دستی دهی بله وفد پارتی وقتی هاتی گوتی ما پیام مسعود بارزانی وک پروژه نافکار و پروژه که اون مبل سرکار کرد وقتی دست پیش خریوان بید ما به باش بو پروژه جیوان بید پروژه خوبینن بو آلیت ها جیبه جیگ ما هیچ کشه نل گورینا دستا سروگاتی دهنه او پیامنا بیتا پروژه وکو پارتی لید بشید نخیر نه پروژه براون همیو پیوستی به آلیت هیا آلیت دیاسایی هیا بو جیبه جیگ که نوان بنده یعنی کسی که چه دست نشان کن بو سروکی حریمی کی دست نشان کرد چه وابط دست نشان کرد چه آلیت حکومتکانی چه حکومتکانی بیت حل بجارتن دستیانی و پارلمانی چه بیت نشان یعنی ما دخازل پارتی کی بچن وی پیامی و مدام دفعون پروژه بگن کنه پروژه و کنه ورقه و آلیت که بینن و مناقشه سر بکن اگر پی راضی بود خیر علی خیر پی راضی نبود اضافه مهنه دو بین سر مناقشه سر خالو بند توی کین يعني امجد قال هندينا بلا خلق جي من تلهيفيا كومبون اندهاتي تر باش خلقي كيف خوش بو جو كومبون تيناكران ولا ان سياسي ديليك نيزيك بن بس باش راز بما مستقل كي جي بير نكرياك وهر ابين كومبونات كان هر اوا برلماني باك خستي حتى ديماي خلقي في كيف خوش بو شنيش كي و مديد دهي دو برلمانتار علي حما صالح وبرادرك دي من ناوی ویش بیر کرد سوران عمر هر دو الانبیشین بازگه هکی ریلی هاتا گرتن و بری وداف ویجی او جهیلی هاتی اوه چراد گهینید ماستا بلی خلکی خوش بیتن کنبونا ابرو صباحی و دزبا یعنی اوا چه بوی همادی هر او بید و خول هیویا هشت هیوی دیت حکم رانی نگرن چنکو ما هشت هیوید مای ما چه مایا پرلمان بود چه کارا بید بو هشت هیوا اوه پنده نشیا چه بکر دیب هشت هیوا چل مگورید قبل أود هي قوم يعني راستي ضربة يقول فان مفاوضات وان پیام مسعود بارزانی بخو يعني داخ وفد پارتی ها داخل زاشتوایی و زمینه خوش کنه که بو گفتگو نوی بو بیک خاط نگانی ما بین حزب السیاسی أود هي السيطرة پردیات یکرن يعني مصرين ضربة به پروسه و دویت او کسی اوکری او هزا او آسایش او بازگرد دستیدا یعنی دوید ترون کردن و گردت همین خلکی کابوچی ازش داخل کردن تاوان هر دو پارلمانترها چی بود یک شما پارلمانتر او 150 نزدیک 140 150 هزار دنگا بری نونیل 140 هزار کسانه چه تو سال هی سال کلید کردی یعنی راستی اف سایتره او اف سایتره پرده بو وکی دیواره برلیل هات بو في خلکی یعنی ولی هاتی ولی پارلمانتر نشد بیت سرکاری خو یعنی اوا وید جهینیتن کو پارتی هیچ نیت که چاره سریه نیه اف کومبینه آن اف جرا دوی یا کومبینه و دست بکریشی بو ما يعني اثبات بو کو اف جرا بنزختي دست بکری زخته کل سر بیفجه زخته که درکی زخته که دولیه سر پارتی چونکی اگر تو ملاحظه که ایلا قیران سیاسی چاره سر کرد چونکی بری پیام مسعود بارزانی دو روز سه روز بری اینکه پیام کدی دا بو يعني زول بمنات أنا خم بمنات كم هزول عن السياسي يعني أبو شبيدي بي يعني بيت جهدي تنكو هيج قران كاريك عقليته ده صلاة ده تشينا ده صلاة بارتي هفلير بملك خود زانيد بو كسي يعني هر كسا كي رخنا كي بيجريد هر كسا كي جلايا كي بكت بونيا بيت هفليري أو هزول عن السياسي ديتر بند اتهام كت كو دو اداره حریم کردستان پیدا کن و ویگاوی آسوار دو اداره خلکی هجار خلکی جاویل موجی خلکی جاویل سری هیوی جاویل دیل چه بید ما استا و دیمایک بسیاره بو جنابید بله کمبونا بید جاویل چه بید والله گاز گرام ببید
خلق تبقى بخو يعني اگر خلق الهز ولا انا بيزار بو يعني خلق خو صح كذا سؤال سريك بێزار نەبووە مامۆستا تو بێژی لا هیچ توی مای احتمال يعني فيلي امد دوغي بشي كانجي صاد مروفاتي لسر شارعي و فرمان برن ما مستانا بايكوتا فلان يعني فهمين نهاتي نكر راست خلقي عاجزه خلقي رخنات خلقي لغات كتن بس خلقي ريكار ماي زۆر باش مامۆستا پەیوە جەنابێتەوە دیماهەیەکی بله والله سيبي دارم يعني اف خيرانه زودترین وقت دیماهی بین هیز ولایان سیاسی جدیت که باشتر تایبت پارتی وید جدیتر بیتن و مسئله اف کسی بنا کوس با استان بو وان دانستاندنا يعني وید اجرات و اول بین واجتن او دویل بازگاه پرده بی يعني به حساب و به عقابتی و سر در باس نبید بله مامۆستا زۆر سوپاس جەنابێتە کوتمێوان بووی گەلمە ڕۆنیشتن گەلتەجێ سەرفەرازی زۆر سوپاس بەلی بینەرێن هێژاو خۆشتیوی بێ چەندێم گەشتە دیماهی کە خەلک ئابرووە بەرنامەوەی ڤارەبادینان ببیت کە ئەمەم شەومە پیچە خزمەتاوەین بەڕێز کردبیت حتا موهین و خەرەکە کادیژوی بەرنامەی ژێر چاودێریە خودای مازن دەبن ماڵەوە ئاوا